to pila sngobiang ka jingstat ke bapio na school ne pidang sngodon kam ban tip khambal shishu ya ka kor computer wan ha AICS lane Advanced Institute of Computer Science kabadon ha paham sim nongpo mar persya bat ke school Alpha Higher Secondary School nyidon sibun kirkom hikai ban tip ya ka computer bantip khambnia shishu phun hau number pra line nyo ar nyo sau ar ndreu nyo lane praiwe line ar not sau pra san sau wan mapi hikai mangi banang ban start mapi ban sengan galawai jong gari om tangkata henrengi diru ya ki laptop bat ki komputer ki barim lane ki all stock hagador ke babit bat ki mar ki badang tip top. Naga jingon poi jong ki hebret ilekai jong ki Arteli district hamandan dihar Haribhoi district kiba kentup ya ki hebret ilekai jong Haribhoi district sports association bat ki hebret ilekai jong Sora sports association kiba long ha ki Arteli kerdan ilekai ki hebret ki bahapok khat saus nyam karta bat ki hebret ki bahapok ka khat ndrus nyam karta kino ilam jong ka RBDSA ha ka jing penkre yek jingwan jong ne ka lempung ilekai football kablatip kum ka Meghalaya Youth League kibala penriam bha bat pen itnat bha ya kamadan kabala penlong ru ya ka jing itnat jong kamadan nalor ka jing tibet jong ki hebret ilekai haba sakhi ya kene jing lekai jong hebret na kine ki south ligi kunhun la banong ba ki hebret ka jela kila tibet bha bani lekai ya kene ja jing lekai bat kila don shisha ya ka sap ilekai ha ka ba kila pani ya jing tibet jong ki nalor ki nohikai lan ki coach jong kine ki kunhun ilekai jong ki hebret na ka Sora Sports Association Laidon langru kino ilam jong Haribhoi District Sports Association ki bakentup ya uba RB Shadap beri president uba RR Kensai Makdo beri advisor uba Dipshan Rentatiang beri secretary ke RBDSA uba JB Lengdo beri chairman jong football committee uba Polestar Nongrum beri secretary ke football committee lembat kiwei haba phai sa jing job bat jing syaram ki hebret ilekai jong Haribhoi District Sports Association ki bahapok ka khat saus nem karta kila penrem ye ki hebret jong Sora Sports Association da san kol lanat bat ki hebret ki bahapok khat nrus nem karta jong Haribhoi kila penrem no ye ki hebret jong Sora da shipho kol lanat Madan dihar ban pediang yakni kejingwan jongka Meghalaya Youth League bala peniat dari Meghalaya Football Association tinggi dan hangnya kum Haribhoi District Sport Association ban pediang ya kejingwan ban ilekai jongka Sora Sport Association daga game benengkong menek por CBJ kalian ki under 14 ke Haribhoi District Sport Association kelala benjob ya Sora resan golanon ini kan 2016 kita ngiak mentang ni Ramadan kita ilekai dengan 4 tip ke game ke 4 put de hadu mentang ke Haribhoi kita tam ke jing tap gol
dan nak liang jong Riboi District Sport Association lembaga football committee ni ai kublai bat pediang sumbaha keju kepor bagi ai kublai keju kepor ya kesora sport association kablawan bagi lekai bat ngi hang ni te kejing lekai kalong sia kebah jajai klem kena kejing thut klem kena kejing wit nak liang ka association ngi ai kublai kesora sport association namar kejing wan kejuki hang ni kalong kebal pensungsit ikinong pikai jong ni kathan kejongi dan nak liang jongi ka association ngi ai kublai ki hadir melawai kenika jing lekai ngai bikin salek pai sering jongki kesem ni ai ke jingkit bak yang bikin pesuk sering kesem jongki dan nak liang ka Riboi District Sport Association kadang don saat teli ki jing lekai ki beri hum game hang ni hamadan dihar kata kalong haka khat praterik ka beri ka Singabalang ka Bansawan ka Riboi District Sport Association kan ya kun persya ya ka Shillong Sport Association kahak baka under 14 kini le aka por CBJ bat ya ka under 16 haka por live je bat kumjur ka last home game jingi bader ka jingi kon league ka bakadu kalong ka arpu praterik persya ya kriwar mingi sport association ku jingi le kai kin long kuju por haboro atliki kategori dan nakal yang ka Riboi District Sport Association ngi khot ngi wer lang ya kriu football jong ni kathain Riboi bi ku jongi nadu ki happy kibaret ki kun samla ki long kmi ki long pa bikin wan ban ai kejing kesian kum kejing ai musim ya ki kena kejing ni nginget berada kejing wan lang kejing ki kan long kejing ai musim jing ai bor ki player mungkin nang la ban kiu atlet kejing la kai kejing ki tat adu mentar sengiru ka nakaliang ka Riboi District Sport Association ngidon hakmat akemi kin point tengim du jing kerman ki game ki banwan ki kena kejing kin selekai bah dan nakaliang ka Riboi District Sport Association haka juga por ngi ai kejing kublai kerpang sengungu ya ka dihar Youth Welfare Club ki belasya sengubhai ngi bengi penlong kena home game hang ni pada kaju por kila ai kejing trilang bat ngi kila don lang hakikam ki bangi pedon kami ki dan nakaliang jongka association ngi ai kejing kublai sengungu ya ka klub dihar hang ni pada kaju por ngi ai kublai ru ki referee ki belawan hak por bebiang ndu dang biang gapor kila poi kila la ban peniat ke game kumne ke mengalong mentah dan nakaliang ka association sai simpan ngai kublai ru ekipat ba baro ki belawan masaki ni kuat kejing wan juki kalau long sia kejing singan bat kejing ai musim mengi ka association bat khamtam ni ki player ke jongi dan nakaliang ni sai simpan kublai sibon epik ba bat kublai sibon ru ya baro ki ba ki official nak sora sport association nak referee bat ki ru ki member nakaliang RBSA ki belawan pesan yang singi Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jompi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru iwe ar nyau lai